Mamanaya bayi saya iwak pedang dirubung sembuh sejurung rangga aja direbu. Mamai naya sing dua ayam penyet sing dua lagu jelang tereng terkasih digoyang bareng yang punya the best of music Putra Baladika. Mama Firlin sayang, Mama Firlin, Mama Firlin sayang, Mama Firlin, Mama Firlin sayang, Mama Firlin, Mama Firlin. Senajan kasur empuk rekan lara, masih empuk dada sampean. Senajan rencang embarasannya sempit, lamun lagi puri, ora udang, ora uti. Wis lagi galah lagi iwak pedang dirubung sembuh. Mamai niken paling sayang, mamai niken, mamai niken, mamai niken, mamai niken, mamai niken. Jona Production kakek mamai naya, mamai Firly, mamai Firly, mamai Firly, mama Firly, mama Firly. Mama Firly, Mama Firly, Mama Firly, Mama Firly. Bulan disanggup bisa rasanya sepi. Mama niken paling tersayang. Senajan turut simut rekan larang. Mama niken paling sayang. Mama niken paling emak. Mamai naya sing dua ayam penyet. Mamai naya, mamai naya, mamai naya, mama naya. Senajan kasur empuk rekan lara, masih empuk nok leha saya. Senajan rencang ambarasannya sempit, nok leha sayang, nok leha sayang, nok leha sayang. Sing paling cantik nok leha. Sing lagi ngetren rangga anak sisi ibarat ayam anggram tas netesi. Nok sama kena leha, nok leha, nok leha sayang, nok leha sayang, nok leha sing paling ngebabu. Asih Mama Firly, Mama Firly, Mama Firly, Mama Firly, Mama Firly, Mama Firly. Aye zona Mamai Firly, Mamai Firly sayang Zona Production masih bekerja sama bareng Putra Baladika di sini. Bila disanggup bisa rasanya sepi, beli biasa, beli dikit tapi senajan turut simut rekan lara, masih angin kekepan akan. Tambah tenang sahabat ini mah. Ayah restu sing duwe pilang payung. Ayah restu, ayah restu, ayah restu sing duwe pilang payung. Ayah restu ku sayang sing duwe pilang payung. Aduh sayang senajan ranjang ambarasan
lagi puri ora utak di gelam koti ake mantan sing pandang modal disangka kulai jadi ranggan memang ning jaman now lagi trending sing lagi ngetren rangga anak sisi di barang ayam angkat tas netesi wis lagi ngalah lagi. Hidup